India เขาโลกเสียไม่หายไปนะริกสวย interesting นี่ไปนะสวยเราหลับตั้ง government fail สุดเทไม่ตุง step by ไปนะหน่อยปังงูตะไกหน่อยไรไม่กูทูโลตัวบ้าไม่หายโลให้กษัตริย์ไปนะหน่อยกษัตริย์สรุปจะไหนหน่อยไรไม่กูทู constitutional law number 2 go to statutory law 3 go to customary law ไปนะกษัตริย์ไหนอาศัยรุ่ยนะสามไม่ทู statutory law สามไม่ทู Parliament เลยนะกษัตริย์ไม่ตรง law or assembly เขาเลยนะกษัตริย์ไปไม่ตรง law กวยแต่ statutory law ตัวไก่ไม่ทูกำมันสุริยังไม่ทู statutory law เทกุมา number 1เขาเจ้านี่ไม่ทู bill ให้ตะบุยเทียก draft สุดตรงโจbill สามไม่ทูตะบุยโจตุปิกันก็ให้ bill ทู law กษัตริย์ขังรุ่ยนะ suggestion สามีกุทู bill เขาให้ rule อาจูนายปุ่นมีให้ law กวนโนปุ่นได้บ่ตัวน่ะ suggestion เราไม่ได้ idea นั่นไม่ได้ rules อาจูให้ฮีเรานายปุ่นมีที่ให้ law กวนโนปุ่นโจตัวน่ะ propose กูตรงเด house ก็พุ่งกูตรงเด no way ตัวแต่ law กวนเป็นเท no ไม่ตัวแต่ law กวนมาเก bill สามไม่ทู law เธอรำมาเก process ไปนั่นตัดเป็นดีเห last ก็ president ก็ process กวางปนี่ก็มา bill ก็เสียไม่ให้ไรไม่ก็ท้อ minister in charge รุ่ยนะ bill ให้ prepare สุกังปนี่ bill ให้ minister รุ่ยรับมักสินะชนุเด private member รุ่ยนะนี่ชนุเว private member สามีท้อ member of parliament ก็จะเอาไหม minister รับมั่งไหมไปด้านไหนปนี่ให้กว่าอีกแต่ private member ตัวน่ะใช่มี bill introduce สู่มิลามเขา bill prepare สู่มีให้กระนั้นสู่ที่นั่นมาเก minister in charge สามีท้อ forest minister defense minister กระนั้นเลยนะ bill เลยก็เสียมที่นั่นมาเก expert ตรงทีมอาจูนาย example สับเบกันก็ไว้ Ministry of Law and Justice บางเขานายไหม legislative department กันเนียวเลยนะ help สุดเราปนี่มีเขาให้บ้ามี IAS officer อาจูทิ้งไหม expert อาจูไปนั่นบ้ามีกันเนียวเลยนะไม่ต้อง minister in charge ที่ให้ cabinet minister ที่ให้ help สุดเราปนี่เทกุมนะ bill ให้กษัตริย์ลอยนะ cabinet meeting ก็พุ่งวางปนี่เท cabinet meeting ก็พุ่งวางนะไปนะ discuss สุดปนี่นูโจนูมักโจทำไมได้ debate ไปนะสุปนี่ discuss สุปนี่ question อาจูทันปนี่มีเขาใจให้กันอยู่ให้นูน่างามมาแค่ตัวใจ voting สุบันเททีมไก่เรางามมักใจ voting สุบันเท voting สุนะ cabinet meeting ก็ pass สุลาเวตัวใจอัตาวทู cabinet secretariat เลยนะ house เขาไม่ต้อง bill ให้พุ่งกู้ขังให้กษัตริย์บัมปุนิเทCabinet Secretary ตบไม่ให้ India เขา Senior Most IAS Officer รีน่าสู่ตรงเออัตาวให้ law ก็เสียนั่นมีตรง process ให้เขาบ่มตรงเทอัตาวตัว bill นั่นดีเหมีตรง bill ให้ law กวนขังรีน่า House กันไหนก็ตัดปนี่เอต้นไต่ตัดปุยก็จะสุดตัดปนี่ให้ก็มาลอยนะ President แดงตัดปนี่ President รีน่าที่เรารับนั่นทำไมก็มาก็จะสุพรรณดีก็มา process ไปได้ตัดเป็นดีโลกวนกังเลยนะอัตราให้ process ตัดดีบ่มตรงที่คู่ให้ไทยเราเนี่ยไม่ถูก cabinet สับไปกันก็ให้ cabinet ให้ council of minister เขาไหนไม่ได้ council of minister ให้กำลังกระทบไหน number 1 ก็ถูก cabinet number 2 ก็ถูก ministers of state number 3 ก็ถูก deputy minister ไหนมีกว่าเขา head สุบะไม่ให้ prime minister รีน่าสู่ตรงเทให้ก็มา prime minister ให้ council of minister เขานี้ก็จะเท council of minister ตุบะไม่ให้รำคัสินะมาเกก็จะเท่าไรนะ minister ก็กว่านั่นแต่ council of minister ซาตรงเอก็มากันเนียวให้ executive body นี้เทสามีโต law implement สู่ไม่ปังเทอัตาวสุดนะ council of minister ก็ให้ India เขาก็สิง71 members ไหน council of minister ให้ member of parliament ruling party เขาเลยนะก็ป่าปัดตรงนี้ก็มา MP ทอโลกสภาก็ให้อัตาว543ด้วยไหนให้ก็มา Rajya Sabha เขาเลยนะ245ด้วยไหนอัตาวทูcabinet meeting เขาเลยนะ bill ให้ pass สุปัดนะ parliament ก็ process แต่ได้ขังพุ่งกูปนิเท parliament แต่บ่มีหาย
law ka siam khang roina nai to nge parliament hai part ka thop nai number 1 go to Lok Sabha, Rajya Sabha and president nai kuma house rina ka nai Lok Sabha de Rajya Sabha mi parliament nai mi hai tabui khang cho tu pigan ko hai law ka siam khang roi ye kuma mi tung bill hai ordinary bill sako asai rina saba mi tung bill q2 ordinary bill kalam tho bill hai kazat pai na nai amendment bill constitutional amendment bill ramitai money bill ordinary bill finance bill a b category a b aju naye hekuma asai ruina sana mito ordinary bill sa mito constitution amendment su mak mai ramitai sian tunglam kaza mak mai hegwai ti hai ordinary bill tuna sai gai mito ordinary bill the kuma asai saba mikian ordinary bill ta punite mi ordinary bill hai house kan hai ko hai introduce sunuwe Lok Sabha ko ni sunuwe Rajya Sabha ko ni sunuwe gaite kumta asai to Lok Sabha ko su lako sako Lok Sabha ko example lako Lok Sabha ko mi tung bill hai introduce su pigan ko hai president tung permission ka ge nai bo ordinary bill to ka ge mage tiki money bill to ka ge na ye ordinary bill hai Lok Sabha ko introduce su kang president tung permission ka ge mage tiki tu mi tung bill hai Indian Constitution Article 3 tung lam ka zawe tui tai president tung permission la puni de Article 3 Indian Constitution nai mai Article 3 het tabui cho sabikan go Article 3 na sai Parliamentary na state anaume ka siam no de or state akhan na khorina state kan hai thum khai pa nu de pangu sru khai pa nu de or state pangu ti hai state akhan na tigwan no de pitunge number 1 number 2 state naiba mitung state tung area hai tiklai no de samito parliamentary na naiba mitung state a ti hai ti thiam nu de ti dai nu de pitunge 500 square kilometer te ba mite hai 1000 square kilometer tigwan nu de poma naiba mitung state a sako a tung jan nai tiklai nu de example sako rai guru to odisha sa tunge tigiru taw to odisha sa the hai ko ma tiklai no de number 5 krina state a tung boundary hai tiklai no de chingbut ko na ba mi tung boundary ti hai ching tuan du kum na tiklai no de sa tunge article 3 rina sa mi thu hai ko ma mi tung lam hai ordinary bill ko kazawe tai permission president ko la rai puni kuma gai the ataw tho lok sabha ko hai mp gan phai pangu du gai hai king rim bam tung the bill introduce su mita Lok Sabha ko hai bill hai introduce su the sako thawrina introduce su kang so minister in charge samito katung subject le matter marina mi purina introduce su the introduce su pugan ko hai step ka thop nai mi ku thu rai metung step to first reading sai first reading ko hai minister in charge rina introduce su launa mi tung bill hai tabui cho tumei tai kamarina sapa pande bill tung title namitai mi bill nai me tabui khang cho example sako wildlife protection act hai tabui khang nai tung cho khoreng khora tai ngek kheng ramitai tabui boi thingbang tabui boi de ngek kheng kumai hai ko me tung bill tung title ramitai objective ta sa puni the hai gwai tai first reading tunani sai kuma mi luaina second reading hoda puni the thailau nimerina Lok Sabha ko hai members of parliament hai parliament tung members hai 543 nai ko hai mai aju phai thom phai dai phai pung hai mp ring gwai dong pha bam bi bam ko the second reading rina tabu suda pani cho tu bi gain ko hai mi tung bill ti hai debate su pani the ka ge nai me ka phian pani the hai kumma ka phiat luai ngana select committee ko hai mi tung bill in sil lo pani the tabui kang inselo diam cho tu pigan ko hai bill hai zau sin do kang scrutiny su do kang ramitai scanning ka ge nai mi gwai hai correction su mai tiklai nu mi kalai lagan no pui lagan hablau no me hablau do kang mi tung select committee ko hai inselo pani the kaniu hai lokai zau kai pani the check su kai pani the kuma luai the tu ra pigan ko hai mi tung
report hai tigwang da puni the Lok Sabha ko hai tigwang da pate tigwang dana second reading tai continue su da puni second reading continue su na kanu ka ge nai mi gwai hai ka phian da puni kuma ko hai loi the second reading to kuma ataw tu third reading ke da puni the subam mi gwai ko hai Lok Sabha ko hai MP aju phaithom phabdai phaipung dugai bamme mi bam ko ataw hai ka phian na bam tung the ataw thu income me tung debate hai kai puni the mi tung debate hai mi tung bill ga ye si ye ramit ga mi ram ni sapne si puram ni sapne si mai ga me debate pai na hot suna debate hai supani the hai ko ma debate hai loi tai mi tang hai voting supani tiki mi tung bill hai tabui support phange tai bill hai pass hu tha tu pegan ko wai simple majority khou hai absent su mi tai kala la ma ge gwang ba mi lang na de vote hai 51% tange tu tai mi tung bill pass su the te tong the hai tai simple majority tu we vote hai su pegan ko hai vote hai ngam ma khe tu tai mi tung bill hai pass su ni tu ha ma ke majority mak tai bill hai ngam vote hai ngam me tu tai mi tung bill hai pass su puni di the tiki khou hai interesting su mai akhat tu bill hai pass su mage tu tai tu boi su ni tha bill hai pass su mage Lok Sabha ka defeat su we tu tai government in guai hai fail su puni the council of minister hai collapse su puni the government resign su dut puni the prime minister ngan hai resign su puni the interesting pai na su we tiki tu pass su la we tu tai second house ka phungwang ta puni the second house tu tai Rajya Sabha ko ta pani khou hai thai law de mi akharina ordinary bill hai introduce sulai rai mitun tai first house ta pani khala do Lok Sabha ko sulai pujen krina Lok Sabha hai first house ta tonge Rajya Sabha ko introduce sulai tai Rajya Sabha hai first house ta pani mi ko mitung video example ko thu Rajya Sabha hai second house ta the kalam tu Lok Sabha ko introduce sulai pujen krina bill hai bill hai first house ko pasupana ataw thu second house ko gwang puni the sami tu Rajya Sabha ko hai bill phungku pegan ko hai Rajya Sabha ko hai option nai padai nai interesting pai na su mi dong pare number 1 ko tu kanyuraga mi tong bill tai Rajya Sabha rina kalai minu kalai no mi kalai puni lagan no mi lagan puni mi tong bill number 1 number 2 rina bill hai no mage anoi chap chana reject so padi number 3 bill hai kha china ki hero mangna exact phonggang mi dai pass su pani number 4 kaurina pass ni surau ma change ni surau ma reject ni surau ma komma laubam pani number 1 tong option do Rajya Sabha rina mi tung bill hai amend sulau pu thesa ko sulau pu gan ko hai Lok Sabha ko phungwang da pani the Lok Sabha rina accept su lawe tu tai pass su the sa dong the tiki tu Rajya Sabha rina amend su law mi tai Lok Sabha la ni mage tu tai president rina join setting su puni the Rajya Sabha le Lok Sabha kanai hai nuna mangna la ding kai law ngamang baita deadlock tu ne ni kawe kumba deadlock nai bujeng kroina join setting su pante join setting samitho Lok Sabha tung MP azu le Rajya Sabha tung MP azu kariu na house akhan na suna voting su pante debate su pante khou hai pa su wi tai su the mi join setting ko hai Lok Sabha rina powerful suma ye pa su mage ti tai defeat su the sa tung te lo gwan ni to ha mage ko ma atawrina number 1 number 2 tiki 2 money bill ko tho join setting mage number 2 karina bill Lok Sabha karina lagak mai tai reject chu twang kumma diu halo da pante Lok Sabha ka kum pegan ko hai Lok Sabha hai lani mage mai ti hai tuitai khawdi join sitting su da pani the number 3 karina Lok Sabha karina pasu pat mitung bill ti hai Rajya Sabha lina kat ching ke hilo mu to jaw ni jaw ma kom na khat jaw jaw silo ma amending su raw ma lagani lagalo ma reject ni su raw ma khat ching ke hilo na kom ma pass su to pass su law da to kom me tu tai
pasu the sa tong the hai ko ma number 4 khorina Lok Sabha khorina phungang mitong bill ti hai Rajya Sabha rina khachina ke hi lo ma ke pass ni su lau ma reject ni su lau ma hai kum lawam to hai ko ma lawam to hai ko ma 60 days tange to ye tai mi tung bill hai pasu the sa tong the hai the ataw thu pass to su the sa ko ataw thu bill hai Rajya Sabha khoni pasu the Lok Sabha khoni pasu we tui tai president deng to lagwang puni the ataw thu president deng ko lagwang the bill hai president tuang sign la khang roina Lok Sabha khole Rajya Sabha khole pasu lo mitong bill hai president deng to lagwang puigan ko hai president hai option padai nai number 1 go to bill hai kamai ri da nu lau the agent su lau the sign su lau puni the he kumme tui tai law hai gwan puni the number 2 khorina absolute veto sai absolute veto hai kamai hai apply su pante sam me ka bang to president hai mi tung bill ai lan hi mage mi tung bill hai no mage to na kamai sign su lau ni to ha mage kuma chap chana reject su pante kom tai mi tung bill hai law gwan ni to ha mage bill hai loi ka di the collapse lapse su ka ni ki the number 3 grina suspensive veto hai nai president rina power exercise su ni mi hai suspensive veto sa mi tho mi tung bill hai Lok Sabha khole Rajya Sabha khau pasu pan mi hai mai nu ni lau mak nu ni lau mak reject ni su mak tiki tu zau da han ho correct su nu mai nai ta su da han no tu na Rajya Sabha le Lok Sabha khau diugan da hang diugwang da han to mi tung bill hai kuma Lok Sabha re Rajya Sabha korina president ko dugwang da han ni ta president hai compulsory hai sang su lau mong no ma ke su lau pani the kum begen korina ek gwan pante samito lo gwan pante mi tung bill hai number 4 ko to pocket veto samito mi tung bill hai lagwang president deng to sang su lau wo tu na lagwang pugen ko hai president rina zauni zau lau mak sai ni su lau mak lazi entry lau mak kumna ka deng ko hai ting seng lau bam to kai ki hi lo mana mi hai lo seng ni bam no we mi te te boi ka bo pocket veto ko khau hai president rina sang su lau ka nen du dai mi tung bill hai process hai ju gong mi hai mi tung bill hai lo gwan puni the ek gwan puni the ek gwan ka ni tu dai khutun da nai bam mi tung provision rules aju ti hai law sin di the law gwan puni the hai kuma executive rina samito council of minister prime minister rina kapi suna mi ti hai implement su khau puni the hai the law ka sya mi tung process sam ko India ko hai law ka sya mi tung process pai na senge process gai risk ka we pasu makhe tu tai government collapse su the pai na risk ka to nge kuma thakumai larek papa thai mang mai non English like king pathai mang mai non or thakumai concept theory hai gyan pata chak mang mai non basic theory thai ni mai non mi tung channel ko subscribe surauna zawbam poitai ka go aina thai ngam kani tongli the larek cham me khang song sina hai kani tongli the theory ka za interesting show mai aju hai kuma marak ko thakuna bampuni